Samoa. We want to declare His praise and His glory all over the world. This is where the islanders get to shine. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. Sing it together now. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. You who go down to the sea, you who live in the islands, oh, if you live in the city, oh, lift your voice and sing out, Sing out, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Sing the Lord a new song. Sing His praise to the ends of the earth. Let every nation tell it, declare it, till every man is heard. Sing out, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Oh, all the earth will be filled with the glory of the Lord. In every nation and in every city and on every island, the Lord will be glorified. Let's begin doing that tonight by declaring His glory in Hawaiian. Nani, nani, Yehovah. Loka nani, Yehovah. Nani, nani, Yehovah. Te akua manalo. And now let's sing it in Samoan. Matote via ole tua. Vidia le tua. Ole tua matarutia. Everybody together! Glory, glory, Lord. Sing out. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the living God. You are the only God, You are the only God. the mighty God. You are the mighty God. Is your smartphone doing your nuttin'? Don't be a dick. Get it sorted. Now, Techsperts. Yes, we come to your home and make your life better. Click here to find out more. Muscle meets smarts in the Nissan Navara with its beefy 3.5-ton pulling power and the safety smarts of Nissan Intelligent Mobility, giving maximum field of vision and eating up any countryside. Serious strength and serious smarts, all in one reliable workhorse. Available for an even smarter field days 1.9% over 48 months.
siva ua vavai peo se pato sina luma ole vai o tangata uma wasina loa ile siva le tene samoa oka oka ua ova ile basa loloa
Talofa Samoa, let's not Billy. A very bright and pleasant good morning to all of you. Malo lava se fumanuia malo le fula manuia se taata tino. Yeah. Ai le tatonga le na o lo o faapea ona tumau le anga le ma le alofa le atua isi o taata tino. Fea lava se no foanga o lo faapea ona e mafuta mai ai le nei tai ao le nei o le asa to o nai. Le asa se fula ma le fa o you lailo afis from Malvalu. Ya i mato I New Zealand po Aotearoa nei lea o lo o mato whasalawa tuai la wala leo Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talaave. Ya, whaatalofa tuai ma le anganga whaaloalo. Ya, usimai le whaafonga o se tasiri nei o polkalame o vahenga o polkalame whaangasa solo la wala leo nei le Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talaave. Ia, a wā lava ia le longo pu ia li ina o si o tātou watunu I le aso ma le aso e ala I lana tautua. Ia, e le ngata o la o whaatalofa ia I lato o lo o whapea o na maua mai ia tātou whasalalaunga I lunga o le tātou Facebook Live ia e whapea nāfo I lato o lo whapea o na mafuta mai lunga o le tātou YouTube channel a le tātou Lower Bay Samoa TV and Samoa Radio tala ave I lunga le YouTube. Whapea nāfo I ona o whaatalofa atu I le nei te au fo ia I latou umalava le nao lo mafuta mai lunga le tātou Simple Radio app. Ia, po o lunga fo I le tātou live stream link masani le tātou walaleo nei lowerbaytvradionews.com. Ia, stasio auto au na masani. Ia, tautuaina lo auto o malu. Hena lupe matasila wa anai. Le a tātou mafuta ma auto I nai I tū lao I luma. Ia, a wala lava se wa ainga. I nisi o mea ana tutupu. Ia, I le nei VAIASO. Le ngā tau titono Aotearoa nei. Ia, ai maisi ai foi. Ia le wha moe staimi e leo tau mamau. O na maua leo se fisota inga. Ma le sui le tātou wala leo nei o loo whapeo na mafuta mai Samoa. Whalitua ia maina papali vai. Ia, avatu ai la le whaatalofa. Le ngātou I lātou pe o na mole te whaatalofa le nei tai au. Ia, ai avea fo I le nei taimi. Avea ai loo leo whaatau waa. O te mole atu I whaatalofa I le nei taimi le tai au. Ina hitua asi na sina o loo whapea o na whaia le whaiva o le tui mai o le muli papanga. So o lava se maota po so lava se lawa. Ia awhia ngai le malosi o si o tātou atunu ma whi au ma tiute ma tofi ma ngā luenga o lo whapea o na whia ngai ai. Le ngata I le nā o au auna a pa ia le tua maise o lato whale tua I so o lava se whata whaitaulanga so o lava se tovine o lo whapea o na whaatuna pa uli ai a wā lava le tau asuina o le ipu o le vai po le ipu vai o le tala le I so se whata whaitaulanga whaatalofa atu ma le anganga whaaloalo ma lo le soifo manuia ma lo le whalau manuia I si tātou atunu whaatalofa fo I le nei taimi le tai au ia I lātou oma pei o na whaatalofa atu iai le naolo mafuta mai lunga le tātou Facebook Live. Good morning, talofa lava sefo Nato alofa. My apologies, Sefo. Yeah, still a bit too early in the morning yet. Yeah, Lena, good morning to you, Lily Cannon Geiser. Yeah, Lena, Fatalofa, to Nate Militao for Louise Orepa Marie Gatto, Fafta Tele Lavale Mafta Mai, Matangi Tosso, Malo Elile. Whakalofalahia to warm Pacific greetings to each and every one of you. Yeah, may say foi, but alofa to nei taimi le taiao. Yeah, ilato o mane fai bawa ya kopo. Yeah, I may say foi, sweet lady Sina Lehi Fonga, Dame Nacy. Thanks for joining us this morning. I hope I did say your name right. Longa te o fui mono whaafteitele le mafuta mai. Ia,
si fonga mali e o le sunga whawhingainga ia Reverend o Sana Tavita le nā o lo o pese atu le ai mai se foi wa moli atuai ma le whaatalofa le tātou wala leo i le nei taime le tae au ai le ngata i le nā o nā ia tātou MTVs le nā mai lungo le YouTube channel a le Usos from Samoa pe ona ia le tātou olua i MTV le nā na tuina atu i le nei tae au le tātou siva Samoa le nā vehia o le whātunga le nā o whongina atu e waino ia e pitai le nā sa tu whātasia ma tātou share i nā tu le video le nā mai lunga o le lunga o le YouTube channel a le tātou Usos from Samoa e mai se foi i le amatanga lava le nā sa tu ina atu ai ia le whaatalofa e mai se foi o le whātunga mai le sunga a Bob Fitz glory glory Lord ioi le nā se langona o le nei tae au a wā tātou te whaawhitai a le alofa o le atua ana lese no o ia se manu tātou te le maua mai le nei tae au i lona alofa ma lona anga le lea o atu e se e mai te tono le mātou waenga lea a watu i a stasi nei o whātunga ia a e se i o almatu e whaatino le sota inga ma le tātou sui o lo whapeona mafuta mai Samoa whalitua ia maina vai ma whaawawa tuai le tātou polo kalame mō le nei tae au whaataitea le lava le mafuta mai Shout out to DJ Noise. Someone told me long ago there's a gun before the storm. Let's go. Hands up, stand up. It's been coming for some time. DJ Noise. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like a water rain. Whoa, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Oh, coming down like a sunny day. Here we go now. What? Now let's rock, y'all. Yesterday and days Here we go before, now. Let's rock, y'all. sun is Let's rock, cold y'all. and rain is Here we go hard. now. I know, been that way for all my time. To forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, you get stuck by wonder. Whoa, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Oh, coming down like a sunny day. Easy, you can't trust me, and you don't believe me. You're in too deep, 'cause you take my love and you give me nothing. Oh, holding on is only right. Love will never
E ke lava whaafeilo I atu le mai mo whaafonga o tātou atunuu. Le lungo le ala ata o TV talasi man le teo talaave I le tai au le nei o la asto anai. Ua tātou tu vai fo I le whaai ungo le nei VAIASO. I whi au ngā luenga sa whenga Yesu tātou atunuu le ngā te Samoa nei. Ia a o I lātou furu o lalam papa au le pa ia male me maro Samoa. Ia tunu I whafo pe le musila. Ala mai e tātou tala tu ina ato wa fo I sila fio ni so mea ne tupu. Ia la taratama I whai ungo le nei VAIASO I se tātou atunuu. E mai wate tātou tala, o le taotonga mo pepe to o lua lena uma leola I le VAIASO uma vai I le whale mai sa fotu. Na whaatonu ina I le aso nafi, sa whaatautea lea fo mai o le ofesosoa ni mai mo Samoa, mai au se tālia. O whaalea mai lea I Silia ma loa le fionga le mali Herman Retzlaff, o le whaangaso honga lea o su enga leo, ma o whaatasilara mai mana onga o whaamasinonga, e ala le taita inga le li whaamasino ia Ampero Saroma, ina ia whaese taotonga whaapitoa, mo whaamai me le to lua. O se taotonga o lo sa ili aile mafua angatonu, o le uma ai le ola o whanai. Whaalia le malu, o le a whaawa o I pēse isu enga leo, ma tau mawhai fiso o tae ma fiso soni atu ni ngā luenga le tama ita isu I komisina, ia Mona Lisa tia iketi, leo se ene ni a rea ma komisina le tu maua ni tanga luenga, o na olo mana o nola ni komisina ya whia vai lili I Genkae. Sa whaama mai fwoi, e toitu ina ati tino whanau o umari soifua, I ona ainga ina mai ai se suenga ya soan nafi. O le matapule leo pe ona silafia, o lo whaatauteia ni tanga luenga o leo, e pe ona whaaulu o tuai le tangi ainga lua, ma o leo o so tau awai, ma le ofisa le o yasili. I nesa tala, o lo tau sanga ina le ofisa le yasili le whaamasinonga, se whaamasino mai whafofonga I le apili whaasanga atu, I le presidente le whaamasinonga o whanua maswafa, le fionga ia whepulea I atila o pati. O le loia mai le tua le leo te mai ta Eriksona titi, na ia tu ina atu lea tau sanga, I le mai ai o na apili le whaai unga le whaamasinonga, leo le whaasa o le toa I whepulea e au noa ma se whaasalanga. Na whaalia titi, o le mafua anga o tau sanga mo se whaamasino mai whafo, o na o leo o mea lia le nei ma tā upu, o la ilaila le tūlanga ni tanga le ngau whaamasinonga le atunuu, o lea e tawai o na whiwhini mai se tasi whafuatu le whaamasinonga Samoa, na te whaatauteia lea ma tā upu. Sa whasini lia le whaamasinosiri le fionga pātū te awa asu e whalwhatu sa polu, pe e esa ma tā upu mua mua, ua whaasalai se whaamasino, o na au mai lea se whaamasino mai whafoi whaatauteia. Whae lea le whaamasinosiri, o le tūlanga whaapele au mai o se whaamasino mai whafo, e whaatauteia se whaamasinonga se e le iso na tūlanga ni tanga luenga, o whaamasinonga Samoa, e le I masaniai. Samoa pātū, o lo whina watu le tamaita ilo I le atelenga mta upu nei, pe ta ilo manino lo na whaamalamala ina mai. I le tūlanga le mta upu le nei, pe Samna umia le whaamasinonga se whaamasino mai whafo whaafonga le mta upu. O mata upu uma foi, o lo whaangai na lava whaavai, o lo whaatauteia lava e whaamasino Samoa lava ia, a whaia le anga waa se tasi whiwhini mai foi se tasi whaamasino. O te tole po ina atu nei, e le li whaamasino siri lea mata upu, mo le tole lea whaila matu ina atu e le tau sanga lea, I le tula e lua lea o ele lea solua le VAIASO fou, mo le whiwhini ia le whaamasino mai mta upu, e whaatatai se whaamasino mai whafo e whaatauteia. Pea na sila fia lo I le fionga whipulea I le na mōlianga, o le whao o lima I le leo pō na tanga luenga o whamasinonga, I le pōtono o le fia na tanga luenga, I le whaai unga o tausanga o mawai. O lo apili la I le ofisa lo yasili lea whaai unga o whamasinonga, ua whaasa o lo toai whipulea e au noa ma se whaasalanga. I tala fia mo le matanga luenga o le leo o toi whiwhinia nei le fionga ia fia vai lili I Genkae, ma komisina leo mo le isi tolu tausanga o le mana inei. Na whaamautu mai lea tūlanga le li pālemi o Samoa, o ia whaelmin star o tanga luenga o leo. E le fia tala no mai le fionga fia rai lili, ina ua mua I maua whaamatalanga, e tu saia I whilwhilinga le kapeneta, ona na ia tā ua se ia whaapepa māloa ia le whilwhilinga, ona whataa au mai leo sona langona. E pēra na sila fia, o le ua I tolu tausanga mua whili arai lili,
na matuale file mule le yefu ya bailili ile te ena yelisi usuisi ni al matanga wenga LENEI ilava ina sai ma moli ai o ia moli anga silia marselau o le moli ane ai fale au ngaina ona le ni mai fa amauni ai ale ia yefu ya bailili makomsima mtanga wenga leo samo inga leo mtanga wenga leo Los Angeles o se ta ile lango mai le dua fe mai lima ia lua afe sfumanlua sanga le fo isi satini le LAPD le vaenga e wa aile ele o se supervisor na amata na ngale le LAPD le afe salau valima ile mai ai tau sanga tasi o avia male le falpupui ile vaenga o falpupui le malo telo Amerika ile state Utah mai tate tana ngulu o fainoa le pulimi o le tuanu u ya utu le sio o le salma lo le lato fianga o matuate le sona afianga o le salma lo foto atatale le rua fe le sefulu ma wa umile taimi mo ina tu o le ala le na manatu ai o le ato savalia le fianga le ofisa le lipani mia tu la epasa ile na manile ngoi mo se fa amanga longa ma tu tiri le fa ai unga o le pokalame la le lipani mia ma le talamua na fa ai lo mai ai o fo ia le mata o kulituna fa matai mana ta o tu la epa tasile ne mata o po so longa le le na le tuna nga fa matai e ala le fa alo ma le fa fata o le la o mata la ya senga le fina ngalo le malo ma le ta o sanga o tu ina atu e awa lava le fa la ngalo le ai ta va mo le pule ngalo le fa pule ile pui o malo sa fa tu ina foi ina ia tu ai la tu pulanga ma ave fa tu nga teni uma o la tō fontanga o VAIASO leila na tūla ia ele se fulu tupulanga talawa le tuanu i le whamasinonga e tali mo lianga o tau ai maa whao penga ina ia o penga matautia ma le whalawelawe ngā leo o le ala lawina le lato i unga i le whai unga o le masina nei tala ia mai Samoa tu ngā atu o wafo ina mai mo whaafonga i lunga o tātou wana ata TV talasi whape fo inde tio tan ave o son fa poponga le VAIASO foa no tenei fa manuia le atua e tāpenanga mo le aso pa ia le li ata au se e tātou tue whainua i fo i VAIASO foa lo nā lofa ma lo nā ngalilei so i fo ia Smartphone doing your nuttin'? Don't be a dick. Get it sorted. Now Techsperts. Yes, we come to your home and make your life better. Click here to find out more. Is your smart in the Nissan Navara with its beefy 3.5-ton pulling power and the safety smarts of Nissan Intelligent Mobility, giving maximum field of vision and eating up any countryside. Serious strength and serious smarts, all in one reliable workhorse. Available for an even smarter field days 1.9% over 48 months. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Okay, ladies, now let's get information.
le tau salawani anga fa'alala esa sala fa'apua o le fasa le ki o malama sawa i le fatau tala esu ena tonu wailo ufi mata oi oi awela tabele pele ole alo famoni le ole ole kala
it now. All you ladies pop it like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop it like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Do it now, do it now. Pop it like this. Shake your body, don't stop, don't stop. Shake your body, don't stop, don't stop. Just do it now, do it now. Pop it like this. Shake your body, don't stop, don't stop. Let's go. Vamos a tequila, señorita bonita, I really need it now. I gotta know, tengo dinero, camarero, say can we work it out? Vamos a tequila, señorita bonita, I really need it now. I gotta know, tengo dinero, camarero, say can we work it out? Please, it's on the track. Sick with it. All you ladies pop it like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop it like this. Shake your body, don't stop. DJ, let's move those feet. Alofa te le lava malu te mai si o tātou atu nuu tai whata alofa atu nei taimile tai au ina ua luas whunu whaminute o te aili tūlai valu ia le taimile nā le tātou o fisa whasalau o loo ua iai ia maulau sila fia mana ia o le amatanga le nei tai au ia pei lava le ua vai atu lea ua matua ia matona pua oha mai lava ia whafo atu o le whaamalama ia ailangata le nā o se vaainga le nā i whafo atu le mātou o fisa po le poto whaasalau o lo whapea o nā whaasalau atu ai i nei le ai mātanga o fia lava lea o Otara ia ioi langa o le lau mua ia se taimia le o toe mamau o na o waluatu lea au mai le tala o le tau ia awa lava le longo puia li ina o se tātou atu nuu ia ailangata i le nā a petusa o le afa le iwa i le nei aso po le nei tai au o na maua le o se fisota inga ma le sunga ia Jason Detroit o le sunga ia Jason o le sales manager le nā a le auaunanga a le Nissan i Manukau kama kele vai double cabs ma kama kele ngā lea wa maka ngā e mai nei ona po ia so e yele lato whaapitua awa o le auaunanga le nā a le Nissan Manukau whapina fo i ma le auaunanga a le Now Phone and Broadband lea o loo wala ato lango sua malosi mo le awina atu o le tātou waainga le nei i tūlanga nā tutupu le ngā tautono lau whanua o Aotearoa ia i le nei VAIASO ia ai o se sota inga i foi ma le tātou sui o loo au mai a tātou tala mai Samoa le whalitua ia mai na vai bei ona iai ia le tātou kilipi le nā ia po le tātou tala le nā na tu ina atu ana nei le tai au ia e mai sei foi o loo tau mawhai o na whasota i atu i le awhionga i le minister po le awhionga foi i le whaipule awhionga i au pito Sua William Seal ia awa lava ni whaatatanoanga i tusai foi o nisi o tulanga o loo tutupu pe sa tutupu i le nei VAIASO po le amatanga foi i le nei masina ia e mai sei foi o nisi
o fuafuanga tu mamao ale malo fatasi ai mal matanga luenga mo tangata Pasifika ia po atu motu ese Pasifika it's tono New Zealand ia e fatalofa tole nei taimi o le taiao pe afa ile na fatoa e mafuta mai ma e maua le tato polkalame o le nei taiao ia le ngata ona avatu fatalofa ile afionga ya Sila Aaron Sila ai mai se Sila to ainga ma lo se for man mia brother ia mai se foi ona ofa atalofa tu nei taimi tmaita ia mele po fatu fo ia mele apisai lafi taimali. Good morning and God bless your weekend as well, Millie. Thanks for joining us. Yeah, I may say for if atalofa tu nei taimi le taiao rite tu ba imano Fapinano fatalofa tu vai ma for you hoi le sunga ya Joseph Alpha stasio suel tato wala leo now lo mafuta mai I nai sini. Morning Joseph. Yeah, I may say for yes yo telia o Eli ulufotu talofa Eli ma lo lava leo na sai ye le ngate le na o sio tongane le ya semeli kalo faya semeli ma lo al sai for manuia le semeli ia talitono lo fapea ona maua ia lau sunga ma le ainga ia le soifo lau le anga le ma le alofa o le atua lo whaangaso solo atu nei atato musika ia lea o lo o sauni mai taimi le nei ia nai vaenga ia e avatu le tato musika mo lo tau sila fia saso musika lena avatu mua le musika fo ilea ale saso o MTV lena atu mo le MTV lea ale sunga ya DJ Noise lena o atu e remix mai matu ina ifo ilunga o le YouTube channel ale vaenga le usos from Samoa tasle na o WhatsApp ilunga o le fesota inga le YouTube matua I mata ina e mai se lava I le tele o MTV's ma musika fo I whaatunga ale Pasifika silinga male miliona ia views o le MTV le na about 4 months ago Situlanga fo I esele mana ia fo I titilo male maita watu wai pe yo fatunga e mai se fo I o nai tau mawhainga anai e tāta wala mawhanau Pasifika lea olo o vaaya le talia ina male fia e le totele o I lato o lo whaangaina I le fisota inga lea ilunga o le YouTube ai usmea whafonga lea le avavai atu ia foe o le tātou porkalami le nei teima le tae awa o tau mawhai pia e fisota ia tu ia tātou malo ia stasi nei o whawhiawhianga momoli atu ai whalautele atu ai fo I whatalofa le nei teima le tae au ia I lato o malawa le nā whato ama aua mai le tātou porkalami le nei tae au talofa maloso I fua fili vai la a whaumuina mani I tele foi ia lava singa o le nei weekend I lau sunga ma le ainga whaaftai tele lava le mawhita mai ia sasi nei o whawhiwhianga a le sunga a whaasalafa e mai se foi le autala mō mai matauta whalatai lea o le a vavai atoi foi o le tātou porkalami le nei tae au a o tau mawhai e fiso tai atu ia tātou malo le nei tae au Whalatai e o mai male pese male siva peitai o mato o mai male pese male whaafianga a song and entertainment leo o mai ma matautu I whalatai o te lei loa po le ale sawa o lo tupu ai whaafita uli lea I Amerika Samoa ai o lai whaatu a tau a mata I upolu usi lau mai moa ma lau sila I le whaafita uli whaatu a tau a mata I upolu au te lei loa po le ale sawa I Amerika Samoa
bola masingo e ova. Anga le lima kala lo ko. Ya kopo. Ah, owi lo le mele ke ova. Okay, ova yongu. Hey, gerando poi un'alue capena ma che mea ai. Kapuhi no uku awa koe kali mai mea mai aku saku kala. E ua o ono te aule ana kalue lo kinga. Ua umalo uola le kamau mai na lo mai. Ua umalo uola kautio umatua. O te kuno kuno ele ona kautua. Ani e o polo lopo ye umu o ona mai e lea lopa. Awai! Yala! Awai! Yala! Daddy, daddy! Awai! Yala! Kole ua mai so o lau pāpireka. Pāpe a lava o le letika. O kumu au himu o so irua. O sake pina o le pele alo makaka. Le a e mahai kei kau i unga. Au ke koku oi hesera kako. Alu yai, pāunga ho. O mai o le kengene naka mātua. A o naka e ana isa. Pei naka se koro. Ware oki mai me o i unga la barea. Ia pasia vai boa ai le barea. O unga la barea. Vai oki mai me o i unga la barea. Ia pasia vai boa ai le barea. O unga la barea. Eni mamani kapare pale isi o uhaima. Mama karo ya koto yo uhaima. Se alo fama yo mama awale kaya masakona. Oya la utele fama onia ko ualoka. Oya lo wola. Otele koe koe tautori lumato se pila fama kalo maika. Otra lo ne le kuina.
Ora mona lele anga ore kosola utu. Sale. Yane heo kaka oyungu. Sale. Oyo kwene. Ao bae anga ekele mato mato ao bae anga bae anga. Wae ki mai ne ro yunga la bae. Wae ki mai ne ro yunga la bae. Ao bae anga ekele mato mato ao bae anga bae anga. Eu que mais eu vou me dar na madeira. Eu que mais eu vou me dar na madeira. Hey, hey! Adam Falatai, eu mai male pese male siva, peitai, o mato o mai male pese male fa fianga, a song and entertainment. Eu mai. Shout out to DJ Noise. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Let's go. Hands up, stand up. It's been coming for some time. DJ Noise. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shine it down like a water rain. Whoa,
Big shout out to DJ Noise. Someone told me long ago. Ua toe, sa whunga whitu minuti ona taina leo li tu la e iwa. I tu sai le taimi o lo iai le tātou ofisa whaasalau i le nei tu la le tai au le nei o le asa to o nai le aso sa whulma le wha o iu lai lua awhi sa whulma le walu. Te mole atoi fo i le wha maa lo, e mai se fo i o le wha awhitai, ai seo tātou atunu le nā ua mafuta mai i le nei taimi o le tai au. Mō loutou sila fia pe awhi le nā whatoa e maua mai i le tātou polkalame le nei tai au. Lo o tātou mafuta mautou e ala i le polkalame o le tai au le nei o le asa toa nai. Ala wala leo a Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talaave. Whatalofa atua i nei taimi e le ngata o i lātou o malawa le nā sa whatalofa atu i taimi wa mawai. Ia, ai whatalofa atua i foi i nei vaenga ia bei o le tamaita i asitu pe Lulu Timu. Talofa, good morning Lulu. Malo lava le saifo manuia. Talofa, malo saifo manuia rite tupa i manu. Ia, mai se fo i vai mafua iu hoi. Whaaftai le lava le mafuta mai. Ia, ai taluai ona o lea o maua le sota inga. Ma le sui le tātou wala leo. Lea o lo o mafuta mai Samoa. Tamaita i mai na vai. Lea o le whaatino ai loa le tātou whaatalanoanga le nei taimi. Ia, kei wha ia koe kamoko mai mau ia wifi ma wifi ma ko i Samoa. Ia. Maina, good morning ma lola sei fo manuia whaataitea le lava mo le tāwhisota inga le nei tai au. Ma aloha ma whatau whatu mo mua le tātou o tipu olo o me mo whakfonga le ni fo i tū la le tai au. Ia whangasolo e whakatau ngā le tai au o le asto nai. Ia po ngā mata uma fo i o le niwa i asto le muta. Ia ma sei fo i asto ngā mo le aso sa tai au. Ma aloha sei fo maua le maa e ngā tai tamam tina matua. Ia mai se whawhia ngai ngolo e nā ona whakatuia. Ia inu umala la whangai le tamone. Ia a o le tātou o tinu olo o alala papa au i Nisila. I le tau suino le puai o lola waa ni a nganga sa tele mo le mano i nami. Ma lo le se fo maua ma o le ma lo fo le ngā nue i o leo tūlata. I le piu whaniwa yasto po leo tātou le lava. I le asto na i le asto mumuli o le fo iwa yasto ma lo fua la pio ngā whatua. Ia lo tu mai nei le fo leo a fota ko kalame al taia ia mole. Tala noa ai lo pelangi o wafoi ia i whatuanga Samoa o lo o aua tātou whasalama. Ia, maina tātou te tau whai si i lava, le whaaftai ma le whaamalo, ia i lo tātou matai sisi e sile langi, wa iai le talitununga, pipi itia e mamao ala pe o la lea upu, ia, ana lesi anoa fo ilo nā alofa tūnoa, ana lesi anoa, lo nā alofa whai pea, ia i tātou se manu tātou te lea ulia, maile ne ia se whaopopo, i so i fua, mai se so i fua si o tātou atunu, ia, ai mai se foi o leola o le nei tangata, ua mawhaina tātou i so ta iai, ia, ia, pe ona e sau noa, talitono, o le whaafetai lava e maua lunga, i lo tātou matai, ia, ma lo tātou o tua, ona o lona alofa malona malana tau singa ia i tātou. Ia, ai pei ona whaali atu se langona, taluai ona e nofo foi mātoa, whaisi pole atu. Walanga e whaisi māpua o, whaisi e whaia sila kalaka mo ile te au no le meanga ngai kongeki mai ai ali mai. Ponga ngau ka koi whalala te au no le whaale lawa ai o le wifi vo ilea. A mau vo le wifi e kia le nga sa o ngā ka whaia ka makise. Sia lai. Maina po nai te maua mai au po o leo wa tau ngongolo mai tā so ta inga taimi nei maina. O whaia awa le nei atu fo ito no le. Le nei la o whaia mo sia ia le. So ta inga whetana ia ato no le. Leo o sa tu ka vale vai a ko ang sta ko awa ko le se pe ma se ki ke le tato so inga le ta
Pe ia na mana ia le spot lenga. O lalo le pulu po o lalo le pulu po o lalo kamalingi ngau e ia. Ya, kalau masanya pandai saya kuat sih dia ngal proklamasi di mana pandai tahu lalu jadi orang jadi lalu. Ia lenga o lalo al sali e ele pese fai lalo al sali. Ya, ele yang pese fai lalu jadi. Ama foi ya Europa patula pelong mai fafu. Mama kalau mai lalu jadi. Lenga kong lava. Te tono matua I vivela ne fo ile alwa ne le la le nei taimi a auto I Samoa ia le ngata le na ole kama fo ile o pef ya o tulanga na ana pele ole ya pisuia ingol tabu nei vai taimi le ba fo mai tilo e fai ole malu mu ole pe malu ia ai ole a aslo ka ya ya mas foi eu que lá se que dia que ele me escapa na selain kecuali vai itu que foi para tulangan ale ya saya ini uang lagi naso nafi ia le sapata ni wapia itu dah foi stopio ya aku solo ati munga foi ya bola resa solo nga beli malah ileko Ang muya training babayaw pa solo may afal phone ya ngai mai li man babayaw ya la fa mo ina as ale video so di malu ya ako mele mi malu nei me ma to tanga nei tilo tu ina ile tel nei ai no foi man tanga tolo pa pena ona faia ya la fo inu ma Facebook ya lo ta wa man mo tilo sila nei vai tap Sala limaina ia tal tonu langa ele o fo ile esse ama vala tama ole auso e wina mato matwai mafatia telo niso taimil malu do New Zealand ia mafatia foi o tole ile vevela o Samoa ia langa kawang ko fo ile malu do lo malu do ai ma ko pela na e mai ta watu ona ia sina tofo la ititia o tau le malulu ai mātou I nei I taimi o le vavea po taimi fo ole po oro a fiafi pe ona e whaasoa mai ele nei tai au maina ia e ui na matua tu e la mona leo ia ole pesi inga ko tau ia pesa mai ko I mu wa pe pele an semine sina ilo tau ia a mataro na la fa na il fa mal flu Ia lele tātou te o tulanga tātou te whaasoa iai I le anga lele ia mai se fo o le alofa mata lasi o tātou atua ia e alai lana tau singa iai tātou wai wina fisuisu iai mai winga o le tau maona ma tulanga whapena ia iai tātou nunga tu mau pea le alofa ma le anga lele o le atua iai tātou I aso taitasi ia maina pe on tā whaasoa ai ona ina nei tei ua mo te sia whaafose I tā whasota inga ai tā tele I o atu tā mata upu o le nei tai au ma lo whaaftai mo le tātou au te lenga o tūlanga tutupu I te tono si o tātou tunu uli nei VAIASO pe ona iai le tātou kilipi o le tātou audio liana lewa maia ona tā atu ilunga ia awa lava le whaafonga si o tātou tunu uli nei tai au ia ai nisi nei o tūlanga pe ona lo tūli mata ia ma o lo o whapia ona au mai ai fo I le tātou whasota inga ma le tātou tala o le au te lenga o mea tutupu Samoa le nei VAIASO o le tūlanga mua pe ona iai ia le mata upo le alua tuano maina se e toe sau noa mai lava whaamole ona le mai tau watu se I pe mawhai ana whaalau tele le ta whasota ina I le tūlanga le nā. Maina? Ia, sa maina e lau pia o tu. Ia pe o le aso lente nei le ana na ngai mai ai ia la fam e ai matai ia o alima tulale
anga ile official pani ole atu anga wo kwanu ole anga fa mo mo ina e fa to mawa sa banoa e tsale na ka ole lo ala la sale asa nai so ani ma so amanu ya yo te na tu mo le amanu ko alwaile mata ko le na polo kai agwala ke pala be ingalu malu atawala ya pola to ulama ya sa sa ta aban pero se tu lai mai nai matina utuna ya ole le pa ya no fona pe ina ya me sa ma nga in malu mo tu lang le joy pape am sa ngaina po yo le kana lo na go isi abano to it mai ya mo tu amai am fa ya na tsale paman yanga ya mo la to yo anga Maina wo la fa wo e sang no finangalo malia o le so e a fa lausunga ai o so tai atu il tono le isi lima polisi se folo minuti talwai ono lea ua mai ona fola atu lima mea stasio ma lo o le tātou por kalama nei tai au o le afionga i le minister le afionga ia au pito ona o lea o te maita wato lea wa stand by mai le afionga le minister mo le sota inga ai whaman morpe mawhai ona o toe so tai atu tono lesi se fulu lesi se fulu lima minuti ke wa pole wa patata na nga tai o nei tātou to tai ina mai a e le bopo la me fa tia that's what la fa e tātou atu no New Zealand wale le ma lo fa aftai maina toe tala noi si taimi lo toe mau Ia, malo lava whaafteitele le ona sai mai si tātou atunuu. Lea o tulai mai taimi le tātou fisa whaasalau nei 5 minute ona taina leo le tūlā. E iwa, he tu sai le taimi i le tātou o fisa whaasalau i le tai au le nei o le astona. Ia, stasi la musika lea o lo o tuina atu momoli atu ai le whaaftai ma le whaamalo. A le tātou pol kalame le nei tai au, mo i lātou uma lava po o tau uma, le nā o loo whaatasi mai ma mawhita mai, i le nei tai me le tai au, whaaftai lava. Talafa apito ma lola wa whaaftai leon sa imai o hena lea mai le lobe reidi tala ave lea la ata o atu lunga le ea ia whaaftai lava
Malo whaaftaitele lava le mawhita mai si o tātou tunu nei taimi le tai au. Lo tātou mawhita pe mautou e ala I le polo kalame o le tai au le nei o le aso to'anai. Le aso se folo ma le whao iu lai lua awhis fono le balu. Ia I mātou ia o te aronei. Ia, ai le ngata fo I le nā e mamoli atuai le whaamalo ma le whaaftai le tātou ala leo. Ia I lātou o ma lava a le nā whaatoa maua mai ia le tātou polo kalame le nei tai au. Ia e fia lava la le anganga ma le whaaloalo e whailo atu lea ua maua le sota inga le nei taima le tai au ma le awhionga I le minister ia po le awhionga fo I le ali whaipole le whitalainga ia au Peter Sua William Sio. Ia au Peter kona Māori. Ia, Māori. So I whamanuia I lau whionga. Whaaftaitele lava le mawhuta mai. Ia e tatono o LENEI le VAIASO. Le nā ua lama whaai uai. Ia le whaatahawaina o le tātou ngangana Kiribati. I tatono Aotearoa. Le tatono e au ai I tā uona tā whaatahawa I whaipolo kalame. A le tātou mtanga luenga o loo whaanga solo. I le nei taimi le tai au. Ia, malo lava le soifomanuia I lawa whionga I le ali minister au pito. Whaaftaitele le mawhita mai le nei taimi le tai au. O a mai le nai tu. Ia, o le sa ni atu foi mo ka penanga le o le aso whapitoa o Kiribati le whamanatu le tōtsu wiwa tausanga. Tau foi ona maua la tau le tūtō tasi. Ia e whakau whatu I le wsunga hana mai se foi le tō ofisa mai. Ia e tei nani foi le tātou o tunu olo mau me po kalame nei tu la le tai au. Ma lo se fua. Langi mamai le nai tū whaaftaitele au pito. Ia, ia I le tautononga le nā olo o nofo ai olo ona o pol kalame olo whape ona whaangasalo solo. Olo o tsau ona awaia te ila wa whionga le nei tai au. Ia, le ngata I le nā o le ata o sa o loa inisi o tūlanga. Pei ona o lo o tutupu mai I le nei VAIASO pia sa tutupu I tono Aotearoa I le nei VAIASO. E au lava ona tātou whaatalatala noa ina. Ia e mai sei foi na fia maua ai le tātou polo kalame nei se whina ngalo o laua whionga. Le matau pumua mua pei ona tūlai mai I tono o le loto I whale po le vai ai o tātou I nei mangele. Sua. Po lau whionga whai au pito le tūlanga pe ona iai ia le he stasio o tūpulanga tala vō. Lea na maliu po o loo whaas. Ngā solo pea ia suenga a le ofisa o leo ono o lea tūlanga. E tu sai o le whaalawalawe len tūlai mai Bucklands Road I le nei VAIASO. Lau whionga au pito se tūlanga lea mawhai ona e whaasoa mai iai I le tūlanga lea. Ia o te maitai lea ua maua ma whaalau I loa mai e ofisa leo ua maua maliu le pōle asto na I le VAIASO o tōna I atu o le mangele sufi tausanga o se te maitai maudi o se te maitai mai I up north o Northland I mātu au Kilangi ia e pōringa mai o leo ua nofola ngei mangele o lea nai whaawo peso e ngā leo ona na maua leo whamtalanga I le aso to'anai ma mawai ma whai ona la tō ua le whale lea o se whale sutatu fua ma mawai la le tino mandi o te maitai lea o lo whaawo pe la so e ngā leo le ngata ia I nisi o l'auta la vou na mafuai o na iloa le whale o lea mawai le tino mandi o te maitai lea ia ma whaawa fo iso e ngā a leo I le tino maliu o le tamaitai lea le mafuanga na mafuai na maliu ma o lea la so e ngā le mai ai I se taimi o na tātou manino umala ia I le mafuanga o na maliu ai po o ai fo nisi o le a mo ia e le matanga longa o leo
i le soli tulafono lea o le ua liali nei i suʻesuʻega i le mea umaua ia i suʻesuʻega a leoleo latou ia e fōringa uma lava o se soli tulafono fasi o tagata ia le mea le tulaʻi mai. Malia, whaaftai, sua, hele ngata o le tūlanga pe ona tūlai mai tonu o le vai ai I maangi I le vai asu nei. Ia, ai o loo wa mai tau lia foi. E le I lewa atu na iei foi na inisi o tu o whaalawe lea na tūlai mai I maangi Ia, I tonu o nai maasina I le I mamao atu, pe ona iei le whaalawe lea na a vea ai fo ia soi fo stasi fo tupulanga talavo le stasi o le I tonga. Ia ai mai se ai fo o nisi o tulanga pe ona tupu mai ai. O iai se fuafuanga fo I lea pe whaamata o le ase se langona pa se fina ngalo iai I lawa fionga I lea tulanga. Wa mafo I se auna tupu mai tono mangele ia lea tulanga. Pe ona o le o mangele o loo whetau lai mai iai ia I lato o ma o lua I taunu o ma iai lato o mo loo a fia au kilani ia pe ona o tulanga fo I lava o loo iai le tele o le mau races ese o loo whaapea ona alala ai manopia iai tonu ai mai se lava ia tonu o le area nei a tato I au kilani sauti. Le aso fina ngalo I le tulanga au pizzo? Mua I mea I o whare lawe I le au talavou mātou ia e le lawa se pito nuu o New Zealand po se vaenga fo e lalani e sao mai ai o le mea lawa e tūlai I aso whaiwhaipea. E te ona mangele o se pito nuu o pito sili ona to tele I le whainu mea tangata talavou e pito sili na maua lunga whainu mea au talavou I so o sesi lava a aia New Zealand. O le au talavou fo la lea o le au talavou Pasifika. Ia ma e sa o lele I o fo ina maliu se le I tonga o se tasi fo la au talavou ia o se tangata fo I sa whaia se soni tula whango. O le whamamonga le maua mai I le ofisa o whamsinonga. Ona o au o le minsta lango ofisa o whamsinonga ma ta upu tau whamasino. O le mua e piko siri lawan ko ke le whainu mea o le au talavou mau o lo soli tula whango. Ona so ele ia manu mea o tangata Pasifika. Ia ona I ia tuaila ia whapala. O e uila ona mawalalo no mea ale Pasifika. O e mua maori so palangi I toato ia Pasifika. E ui ona mawalalo ia whainu mea ale Pasifika le au talavou e o nisi e soli tula whango. Ai o I tuainga soli tula whango le whaia le au talavou Pasifika. O ni soli tula whango piko siri ona mamafa pe matu ia o whaupunga leo they commit more serious offences le o le meka o le aggravated robbery o le aggravated assault o lono winga o se ngaoia fo ile le whaanga ini au penga o se ulanga fo I wala pe fasia se tangata whaanga fo ini au penga e peila o le mea ngā le mai tauinga e ui mawalago whainu mea an tātou Pasifika o lo o whai soltulafono I la tōrau a o lako soltulafono piko sili o ngā mamafa pe mawai ma o soltulafono whai ngā la le o lo o pu e mai o muspepa la tō ia ai pengo ka whai aku e ui e mawalago whainu mea ai kaluai o le mamafa mai maku ia soltulafono e peila au ngai fōringa I le kapuenga mai lau whasalalau ma lau kuisikala. Fōringa la I o le sol kula whongo uma kameki a me mongi lava. E le sol kula whongo uma kameki ngā o se vāenga ko la ike sol kula whongo a lo ko okele lavo o le au kalavou ma lau kupulanga. A lava
ngā rinua mi whai lako pokala mea onga mo I loku ma whai kūranga kaunga lako whai. Malo, whaaftai. Mō le tūlanga wa o tā whapai ai ai le tūlanga lea, ai mai se lava le tūlanga I tā lavo Pasifika, ma le onga le tū ngā foi, o nisi o whaalawelawe, o loo whapeona a fia ai. La tā se mai le tū lea, ai o LENEI VAIASO, just in general. Nisi o tūlanga lea sa tūlai mai ai te tono si tātua tunu LENEI VAIASO. Silia ma le tolu afe o nisi o le au tausi soifua po o le au tausi mai o ni tausi mai le Pasifika. Beila ona iai LENEI VAIASO lea na whaatino ina ai ia le solo po le mau foi a le au tausi soifua e au fia ai ma tausi mai po tausi soifua Pasifika lea na lato a fia ai ia le malo mo sa lato fina ngalo ia tu sai o lato tong ia lea o mawa tu sai o tu langa ma tu singa o lo wa mai ia le tali a le afionga ia vavasa Winston Peters putu ina tu ia ia le fe mai ko inga o le le aka o fai ku ia langa o le o ke le nga faalu le paketi o le nei tau sanga le o le wa amatalia ia o iai ni tūlanga o lo whapea o na mawhai o na whesoasoani ai le matanga luenga lea a tātou le matanga luenga mo le leilau tele o tangata Pasifika I tūlanga whapea peila o na iai ia le langona foi po le maua au mai I luma mea le au tausi soifua po ali I matamaita I fō mai tausi mai. O le e te lere ofa ua wako le mano I li ima ka mai ka I kausi mai. E owa ma le lima se lau idioma longa winga afa idioma. O se ofa piko sili le na maulunga o le whakua maua e rea au whenga wanga mano I le iwa kausanga ua konga. E longa winga le iwa kausanga le konga I le se si kanga nga whai e si whenga mano la tau ia. O se kani mua la le ua wako e se ofa whapenge ia malo ua wako fo I la lai ape wha mua ia I la ko lai piko sili nga maua lalo la ko kongi kongo le o au nganga ia I UK ia ma kofi ngai o longa winga ko wawhenga o Pacific Nurses a whai o la ko la piko sili nga mangui ai o le kulanga la nga mua I mole sila fia le mu olisi o se kani mua lea wadia I sula ko leo I kulanga kau ki e whapengei o nga o le whainga malongi e lau ke karia inga maloa ia e aia ke kau o whaala popokonga po I yungi la u whainga luenga e wheu kanga I ai ma whai ei la ko ke o ngi la ko aia ke kau wha ba maloa I mene ka o ke ia ai I le iwa kau sanga ua konga I a o iei le si whainga maloa e le se leo ngā lia le I a wai rea lo ia me le lango inga fo I e ngā whainga maloa o mātou fo'i e ka kala le pupe inga ia le lei ia kokongi maua le au whangantunga nā lo ma ia kelele ia le lei le whaakupe inga o au nganga whanga mā lo a le si vaenga le sa iai e lau kele I fia whai ia whainga o lako kan konga le kakaunga lango I au nganga whanga mā lo o mako maula le ngā wako iai e Winston Peters e le eti parmen sa ngitai. E le mawhai o whainga malo fō ngeiri a kose kausanga kalu o kula I mai o ma fō ia uma mea o lai ngau I ai ma whaafikau I lai ngau I e rima kamai kai kausi mai. I se pātiki e kasi. Ai mesi o lako whaafikau I le la umai o meno upu I ala ko I lai o le si whainga malo. Mua la kuranga ngā o le kala fō I mal maure ngā bako. E umai se a bangoa. Kalia le a whai wala ko whingalo kalia lea, o le iei le pūlanga la ko I makat kongonga. O se amakanga ni whaawau pia whiukanga inga I kausanga lawa o le rumaha. Ai o le la ko ke ele a mai kaiminge, I e pūlea la kou. Ai o le ofa le ua baku, o se ofa piko e sili o ma maurunga aku, I lo sisi la ko kaime o whai a koe se ofa
ale whainga malo ia i la kongi o li ima ka mai ka i kosima o lesi o le fo i fau mai whiukanga i ngā whaiaonga o pule aonga o le makanga luenga lau kele le malo la kouia o mapengo ko whaiatu ima kausanga sa ele si whainga malo e lau kele i maua le ngai sa alo konga pe o ngakakala atu le whainga malo ngi inga i a mai e la kou whina malo mamau i whiukanga inga ma o le malo whanangi o le i e karikonga e whiukanga i le ane o kongu ma le ane o sao inga i e se kau unga e mali di e ima i kungei i e pule ala li ima ka mai kai kau si mai ai le o koe eisi si kupe whaikoi whapopo aku ai ma whai o ngā koe i e whakulanganga a whai ua le whiwhia e ofa lea o ngā e le o ke le si kanga mo la ko le ma o lunga la koko i e whai la koe whuku unga i e ke le lunga ai whapa u le kupe si i kia mo i la ko ma o la koki a me ngā la ko via la fope e li ima ka mai kai kau si mai e o le me o finga le i la ko i ai le o koe i se si ava moa e koe whapopo si si kupe o ngai onga ma le afa pidi o ngai le uofo aku i ai al malo Malo, whaaftai mo le tūlanga lea sua a wito. Ia, sili mulmuli o le nei tai au o na pei o na tā whaasoa i o lo tui mata i ale tā taimi mo le nei tai au o na le nao lo iei tūlanga o lo tā pena atu i ai. I le tūlanga fo i le pei o na iai ia se tā si o mata upu e patino le soifo malo loina. Lea o lo o le ngata ina matua apo mai le mainstream media a tātou i nei mai isi atunu atu i whafu e ui o se tūlanga leana peina a matamia mai ai ia le tūlanga peina tūlai mai i Samoa ina ialo i toa lua leana malaia pe ua a whaina fo i soifua ma ua maliliwai i tūlanga i e tui pui pui ia e mai se ai fo i la pei o na alia e ane ai maseisi o whaasoa ia po se tasi fo i tala mai tasi fo i o rungali i tala vo lea whaatoa alia e ane ai i se tūlanga pe o na whaina ai fo i mamasalomi ai la whaina ai po le mali liwai fo i o la alo e toa lua i le tūlanga lava lea i le tui pui pui pei ona ua mai tauina ia ola po soifua ua whaina ai. I le tuamai la ia tātou matanga luenga mo le Pasifika. Ia po le lau tele o le Pasifika. O ani tūlanga o lo whaapea o na tāpena atu i ai. Ia awa lava ia tūlanga mo le puipuia o nai whanau itea. Mai se lava whanau Pasifika. Ia mani por kalame foi. O lo whapea o na whangasolo mo i lato. O le mea mua o le wainga le tui puipuia ia na mori atu whananga foi i mātua, mai se mātua le ua maliwai ia i lato walo nei. O le mwhalawe le tula i mai Samoa ne te ka ua. Ia, ma o i le whalamai le sa foku ma e pe minei i le whamamaunga o le ma le tusi fo o le ua mai Samoa o le o tāwhi le whainga o pui sa foku o lo o whaia le suenga i e matanga luenga soifua maloloina o lo o whaia fo le suenga leo o lo o wha maloloina mo se vaitaini ia i lātou le au whainga luenga o le sa ngā lue i sa foku i le whainga o tui nei pui o lo o sota i mai fo i la mtanga luenga soifua maloloina New Zealand ma lea la o lo o ngā luentanga luenga soifua maloloina New Zealand ma le whalatonga le whabaa malo le WHO World Health Organization i a Samoa inga i e koe whaini si suenga i le vaenga o tui langa nge kasi e po ani whaale kongu o lo i ai mai le mea na whalakau mai kui ngei o New Zealand langa la tō ia ma le whalkanga lo o mai e fo e i lātou lo ngafa ma le mamatau whapenge i tono New Zealand lātou mau o whautuina i mātou minsta
o lo saonga le mo pea ia i le whainga tui pui pui a New Zealand. E le i tupu fo'i le tūlanga lea pe o le mali diu e nisi o tamaiti New Zealand. O le tūlanga lana le iai o le whai su enga mua ia ae mo le anga i umala tau ia. E le pea le o so sisi la walo iai ia ni popo lenga fo'i i taimi ngei. E le pea so tai a lato fomaki. An lato general practitioner la ea nga ia ia siasi ma ia maua se mamla matiti. O le popolenga ia matou o ngai tele ia whasara launga lo ABC na ai le mata upu nei e me si whasara launga po i o lo whai e lunga le social media whakarangoanga tangaka ma lau soro lunga le ki o e whaavai lava ngā karangoanga la kou ia e re engi e re a ngoa mea o lo whaavai la tu mau e pei la o le mau ia la e oso ho e lele o le so nga lafo whaamtalanga sa amtalanga so nga whai a le mau ia le a mai mai a la tau le a popo ma le a tau fo e la saitisi o sa moa o lo whaawausu isu enga o New Zealand saunga le mupea whainga tui pui pui ma tau lam whautuanga a whaini mātua ia o lo i se popole pe iai a lai wala talata na whai tui pui pui a la tau whaalong whanau ia le pelta no pe informaki ina ia mau mai e sao o fa talanga la to i pe fa in ta o pole ia po atu ngangwe fo la to finga malo fa after tele lava mo le tulanga pe na fa ali lo fina ngalo ile mata pule mai se fo yo ni se mata penta fa tala no ina ile nei tai au pito ia ai langa tele na te mo moli to ile fa after tele lava ali tātou polkalame le nei tai au I lawa fionga mo le whaatawa ina ia ai mai se foi o le talia mai o se whaatala ula atu ma le anganga maua lalo le nei tu ia pe e mawhaisi na taimi po o se awanoa lawa fionga ia mo le whaatala noanga le nei tai au ia abito manu te le ina lava whaiwa lawa fionga o lo alo ti ai le nei weekend ai mai se foi o le VAIASO anga fua nei ia ai mai le mātou pito ai mai se foi o le tapoina mai le mātou le mātou sui whaasalau o lo whapea ona au maia ia tala mai Samoa ma mātou sotai mai more news mai Samoa le tamaitai a maina lupe matasila vai ia momoli atu le whaaftaitele mai se foi o I maua ma fuiawa I lawa fionga mo le taimi ua whapea ona whaavanoa mai mo I mātou le nei tai au. Ai tui tasi lava le vasili ai te le itu ua le ta polkalame a sua. O le alau prediction o le score o le ta alonga tai au. Lua mamma no le kosa. Ia le la lua. Tata whaia lava pena. Tata whaia pena. Malo whaaftai tele. Ia manu I tele nei aso. Tau whaafasai whaina lau fionga.
lava le mafta mai si tātou tanu. Te alofa ma aloi sai fōmania I lau sunga whawhengainga malwhatua. Pastor Visesio Whalemoe and Mount Roscoe Church. Pei ono mawhita mai le nei tae au. Whaftai le mawhita mai. Whaftai fōi le mawhita mai. Sio so ia maina whai ai ta alofa lava maina. Ma aloi sai fōmania le nai tū. Ia, ai mai sei fōi. I lātou o malava le nā whatoa maua mai. Ia le porokalame le nei tae au ta alofa ma alo sai fua Sioeli. Le sunga Sioeli nā o mawhuta mai Samoa. Whaatai tele lava le sotai mai ma le mawhuta mai le nei tae au. Ia le ngata fo I lea o I lātou o malava. Le nā o lo o maua mai ia le tātou porokalame le nei tae au. Ma o lo o mawhuta mai ai. Le ngata o lunga o le tātou live stream link masani o le tātou ala leo. LowerBayTVRadioNews.com. Ia mai se fo I lunga o le tātou YouTube channel o le tātou ala leo. Ia whapena fo I. Ma lunga o le tātou Facebook live. Tā alofa ma alo se fo manuia. Ia I lātou o malava nei le whatoa o maua atu. Le lātou whatalofa. Le sunga ia Kaz Yopo. Malo whaatai tele le sotai mai Kaz. Ia mai se foi o le tmaitai Josna Robertson. Tapuno utasi anga vale Lolani Pito. Ia whatasi e foi la ma le whatua ia Cecilia Ngangotinga Mala. Ma lore se fo manuia Cecilia. Rosa Widetsky. Ma lore se fo manuia Rosa. Ia le ngata le nā June Toso. Mele apisai lafi tai malie. Fraser Taulealo. Ia, whapena fo I la ona o whatalo whatu. I le tamaita I le o mafu. Lea o lo o mafu tamai. Ioi. Ia. Si fonga malie o le sunga paunga ta I longo I fole. E nā, siva mai le pese lea. Ai se I o alu atu. E toe whatino so ta inga. Ma le tātou sui alo whapeona mawhuta mai Samoa tamaita ea maina. Ia, awa lava le whaawawina o tātou porokalame le nei tae au. Ma lo lava le whalau manuia I su tātou atunu. Luas ponga le ona minuti wa te ai le tūla e iwa. I le tae au le nei o le asto nai. Ia I mātou I New Zealand nei.
tato ai Italia Britannia. Si auto e fukuna e fai mai ai Samoa e diato alle tai tali ilang iso tato ai Italia Britannia. La 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 la, la la la, la la la, la la la, Doing your nuttin'? Don't be a dick. Get it sorted. Now, Texperts. Yes, we come to your home and make your life better. Click here to find out more. Is your smartphone...
Nai musika sui fefi loi. Ina ia whapea ona whaangaso solo malia e le tae au le neo le asto nai. Le aso se fola ma le whao iu lai loa afes fola ma le valu ia i mato i au tirone. Ina ua tue e lua se fola wai minute ta ina le tu lai valu. Ia i mato. Ia el taina le tu lai se fola. Kwethi o lai au skinga fo i nei au sa fo i a koe fo i kua le valu le a se e lunga le se fola. Ia ai le ngata i le nā. E iai le tūlanga mana ia lava leo te fia whaasoa atu. Whaatalofa atu ai
pe a whai o le nā whatoa e maua mai le tātou polkalami o le nei tae au. O ta fia i loa, e le tūlanga le lo te fia i loa, mai le tātou au mafuta po le tātou au whaafonga fo le nei tae au. Po le tātou au mai moa mai le nei tae au. Tālu wai, ona e le o toi mamau, ona o so tai atu le sunga le li pule, o le au nanga le nise ni manu kau. Molo sila fia, e yaini nai mea mana nai alava, le nā o lo o mawhai o na tuina mai, e le au nanga lea po le whale ta avale lea le nise i manu kau. Ia a wā molo sila fia o i lātou ia o lo lātou lango ina mālosi, ia le tātou polkalami o lo o awina atu, whaatasi ai, Malaysia tātou, paanga whaapisinisi le nā, a le now phone and broadband. O le winga lau lau tala, whaatalofa atuali nei teimel tai au, tālofa mā lo lawa soifua manuia, Filippo Risati, Filippo, wā wail nahi tū. Talo si o manuia lau sunga, mai se whalwhaltu e atina ma le ainga, whaaftai lawa le mafuta mai. Ia mai se fo e whaatalofa atu nei teimel tai au le sunga ia pule temu le musu. Good morning, Paul. Talo si o lo o manuia fo i lau sunga ma le ainga, ia a ono pia iai, i le nai tua le kelope, ia a wā lava fuafuanga whai, ma sa i linga manuia. Le ngati le nā to e momoli atu aile whaatalofa, i le nei taini o le tae au, i le sunga ia sio e lia lofa ifo, ma le lātou waenga le nao lo mafuta mai. Ia ai talu wai, mo i lātou whaamole pe ma whai, o na commenta ne i lātou umalawa lea, o lo mafuta mai nei i au kilani. Leo te mai tau atu. E le ngata o le li leo se meli le tasi le nā o le tātou o mafuta lea o lo o mafuta mai au kilani. Ia ai o le sunga fa ia Aaron po le awhionga alupi matisila o le uso ia situ pelulu. Ia mai se fo le sunga fa awhionga inga ia pasta vise sio malfatua ia rosa. Whapena fo i lama le sunga ia Filippo. Ta alofa ma alo lava le soifua manuia alofa Solomona whaaftaitele le mafuta mai. Ma fola o fasili ona e le etoe mamau i le tātou polkalame. Ona o fasa o tae atu lea i le sunga lea lipule o le awaunanga lea a le Nissan manukau. Kama whai aia double cabs ma kama whai aia lea ngā lea tanga i mai le video lea. Lea o lo play atu i le background. O taa vale nā, po o sā nā, lea e afo i nei. Lea o e mawhai o na e maua. Po o loo whaatawina e ala i le au nanga lea a le Nissan i manukau. E iai la le lātou whaapitua, lea o loo fia whaasoma i le sunga lea li pule ia Jason Dutoit. E leo toi mamau, ona ofisa o tae atu lea iai. Ta lofa ma losa i fo manuia Rutsa Vivi, whaaftaite le lava le mafuta mai, so i fo manuia fo i la sunga pulu whesanga inga, male ainga. Thanks for joining us. Good morning, and ma losa i fo manuia, si o so ia fiao, awelua tupua, talsia o lo manuia fo i, o le uso e maisi le ainga, i le nei tae au. Ma lo lava so i fo manuia tai po le mangafa, male ainga, whaaftaite le lava le mafuta mai. Ia, ai talu ai, ona o le whaapitua, lua ia petrol vouchers, tai se lauta la. Lua petrol vouchers, tai se lauta la. Lea e mawhai ona e manu malo ai. Pe a whai o lea e te mafuta mai te tono au kilani. Ia, e mawhai ona e mafuta mai te tono au kilani ma e comment mai i le tātou whaapitoa lea le a winatu. Ia ai ona o le lea si o tango e tātou le tātou comment lea. So e lua petrol vouchers
So mai alai kongu lea ua se mai tonu le sunga ia SJ DeMarco stasini on fatunga o moli atu ele whaaftai ma le whaatalofa tātou Port Kalami le nei tai au ia i lātou o malava le nā lo mafuta mai ia mai se foi o tō le nā o mai ona whaatalofa ati le nei tai au whaaftai tia le lava mo le a fea o le tautua a le Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio tala ave po le talia fo i le tautua nei i te tono lo maota ma lo lawa te tono lo sa fea lava se no whaanga lo e mafuta mai ai ma lo le se fo man mi ai si ta atu atu no atu le whamalo ma le whatalo fa le nei tai ma le tai au pēr whai nā whatoa e maua mai le tātou Port Kalami le nei tai au ma lo le se whamanuia whaalele Yeremia ma le ainga ai le ngata fo ile nā tālofa ma lo le se whamanuia ia te whitua siniva tai whela sua whaafteite le lava le mafuta mai ia ai mai se fo e le sunga ia minu te loto nuu whaafteite le mafuta mai whata to'o Lalo le pingi, oi ngana ke mafuka mai ai le fata. Fe quite tough le mea e mafuka mai la mai kiki. Ma lo lava le sei fo manuia fa atai tele mo le fa awau ona Italia o le taitua nei i lo mauta ma lo lawa. Ia ai se toe fa manino atu le tulanga. Pei ona o tama fai fa iloa mo atu. Lea ele o toi mamau ona o se o tai atu le sunga ia Jason Dutoit. O Jason o le sales manager lea a le au nanga a le nise ni manukau. O i lātou leia o lātou lango ina le tātou Port Kalami o le nei tai au, matai au o malava. Ia lua ia petrol vouchers tai se lauta la e mawhai ona e anga waa ia e te manu malo iai. Pe a whai o le nai te mafuta mai te tono au kilani. Ai e comment mai i le taimi o le whaatala noanga ma le sota inga ma le sunga a Jason e whaailoa mai le scoa o le aiai a le tātou au. Mana tua lea o o alo whaiva si tātou au mo le lātou ta alonga le mansa mua lea mo le lātou ta alonga le tai au ia ma le au siamani. Peo na o tau whaafonga mai leana o avatu fo i le fasili lava le nai tasi i le awhionga i au pito. Le awhi mai au pito. Menga le lua. Fia o lai, wha unkind fo i ngai skoa wa au mai le awhionga le minister. Ia ele so ia. Se tātou tuli mata ia bel tulanga le na. Ia aile ngata i le nā. Peo na o whailo atu. Lua petrol vouchers ta i se lauta la.
mawhai ona e ono wana malo ai, pe a sao lau mate maina, lau mate ina mai, o le skoa a le man Samoa ma le i le taalonga ma siamani, i le taalonga atai au. Ia pela talata fo iai. Pau le tūlanga, ia e silafia, na oi lātou o lo mafuta mai i tonu o au kilani nei. E anga waa i le tātou whaapitoa lea. Ma loo whaaloalo lava. Lea le a tata atu lesia tātou musika lea, whaatalofa atu ma lo le saifo manuia. Weithia o lai a whata. Ia wale lea i la whata. Fai mai a oe anga le spur wha ia le lei. Le lei ma lo whaafitai o lo fina ngalo lalina wale lei a whata. Ia ai mai se foi. Fio lai o ngie le kua le ava ngor ngie le ifso ka i merka malo le wa au mai le sko a whata si. Malo ia. Ai le ngate le na o te whaatalo whatu. Toi whaatalo whatu fo i le whatua ia siniva tai whelasua ma le ainga. Ma lo lava le mafuta mai a siniva talasio manuia lau sunga ma le ainga i le nai tu o le kelope o lo whapeo na mafuta mai ai. Ia, ai le ngate le nā whaatalofa atu ia i lātou o ma lava le nā lo mafuta mai i lunga le tātou YouTube channel a le tātou ala leo. Ma lo lava le soifo manuia. Usi mai a le whaafonga ma le mai mua. Toi lua an tātou musika lea o na o waluatu lo lea. Au mai ia le whaatino le fsota inga ma le sunga ia Jason Dutoit o le au nanga a le Nissan Manukau le whaatunga nei lea o se e mai iai masauni mai iai le vaenga lea po le mātou vaenga lea shadow a via ma stasi nea ona whaatunga vivi inga o le alalawhanga o whalalatai momoli atuai le whaatalofa ma le whaamalo a le porkalami i le nei taimi le tai au mō o tau o malava. Malo le mate fata ia wale leila la tatia mai ila mate ali fata.
Morning, Jay. Good morning. This is Hannah again. We'll be on air in a tick. 100%. Okay, cool. Tono lovely to like se fulu e tu sai le taimi I le ofisa na sala nei a pei ona tato mafuta I le nei tai au I le polo kalami o le tai au nei a le tato wala le nei Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave ia ma moli atu le whaaftai le lava ia nai a tato woma paanga le na o leva o na e patapua I mai I le tato live o le nei tai au ia mai se le ngata o lunga le Facebook live ia o lunga foi o le YouTube channel le tato wala leo whapena malunga le tato live stream link pe ona o whailoa atu le taimi ua mawai mo I lato le na o lo mafuta mai lunga le live stream link malunga o le YouTube channel ia po o lunga foi o le tato Simple Radio app lea o whisota I mai ma maua whisota inga I le nei taima le tai au ma le sunga le lipole o le au onanga a le manokau Nissan le sunga ia Jason Dutoit e leo te mamau o na maa whaatala noa lea I le nei tai au whai o le nai te maa futa mai lunga o le YouTube channel po lunga fo I o isi channels other than Facebook wha mo le pei on whailo atu
Na o lunga o le tātou so ta inga le lunga tātou Facebook Live. Lea o le a mawhai ona e anga wa ai i le tātou whaputua ma le tātou tālonga. Lea o le a whaatino i nātu. E mawhai ona e anga wa ai i te manu malo e se tasi o petrol vouchers e lua. Petrol vouchers take se lauta la. Lea ua tuina mai e le au onanga a le manukau Nissan mo le tātou au whaafonga le nei tai au pe a whai o le nā i te mafuta mai i te tono au kilani. Ia, ai mai se pe a whai e close pe te tusa le fo i lau prediction ia po lau mati le nao le atu ina mai o le score i le taalonga i le aso a tai au manu Samoa ma le au Asiamani. Ia, malo lo mai alai i whaamole la sunga DJ Dave whapena fo i ma sunga ia sive ma lo whaaftaitele le fonga le nei teima le tai au ina ua tulai mai ai le tātou taimi tonu minute ua te ai le tulai se fulu i le tai au le nei o le asita to anai. Talofa lava and good morning Jason. Good morning, how are we? Very good, thank you, Jay. I suppose it's just one of those things when it's a very nice, pleasant morning, one cannot help but be bright and cheerful, right? We are blessed. The sun is out, the day is fine. Oh yeah, we're above ground. It's good. We're blessed. Neat. And I know that it makes it even more of a positive note when we connect up with people such as yourself and the team at Manukau Nissan, because I know that you're one of those bringers of good tidings, as they say. Correct. We're all one community. We're all one human race, and yeah, we need to be there for each other, to be fair. And that's why we're there. If we're in a position to help, that's why I'm here. Malo, thanks, Jay. So again, thank you for joining us this morning. And no I have already preempted to our audience this morning that you've got a very nice little bonus there for them that you're going to tell them at the end. But before they get to hear about that from you and the 2 vouchers that I know you've got in your hot little hand there for 2 lucky Auckland people, I know you've got something even more special that you're going to share with us from your service and from your team at Manukau Nissan with us this morning. So Jason, like I said, welcome on board to our show this morning. I'll give you this moment to share with our audience your special promotion that we do not want to miss out on. Yeah, good morning. So look, thank you for getting us on board, and it's good to partner up with you. So basically, look, we've got promos coming out of our ears really. So I like the sound of that. Is the #1 dealership in New Zealand and across Australia as well. We're based in Manukau, 17 Cavendish Drive. We do things a little bit differently here. So we've got a proper point of difference. We've got exclusive builds that we make for the customer. You come in, you tell me, look, this is what I want to pay. This is what I want my ute or my car to look like. These are the designs that I need, and we make it happen, and everything is exclusive to Manukau Nissan. Now, the cool part about that is our finance rates right across my new car range are starting at 1.9%. You don't need to put a deposit down. If you've got a vehicle that you want to trade in, come and trade it in. We can pretty much do anything. I mean, we've got Navara brand new ute starting at 29 grand. So we're almost saving you $10,000 right across the range of the Navara. But next weekend, it's even going to be off the train. So next weekend, we've got a massive winter warmer sale coming through, but most of our specials are starting today. So come through, whatever you're looking for. Even if you know a friend that's looking for a vehicle, I'll pay you $250 commission if you've got someone coming through. So yeah, come through, ask for myself, it's Jason. You can even call me the Hobbit, because that's what they call me. I'm not blessed with massive height, but a lot of personality. So come through, I'm here. I like your nickname, Jason. That just means that you're famous. Yeah, it was given to me. You're the famous character. I'm about 5'3", 4.
Neat. Now, so you have shared with us that you have a referral fee Correct, for yes. those who have friends or families or contacts or networks that they wish to refer to you, and they end up buying a vehicle successfully from your Correct, yes. services. Yeah? That's right. $250, madam. Very nice. That's the grocery shopping for a couple of Correct, weeks. yes. That's exactly what it is. Okay. Now, in terms of, let's talk about the finance or the financing of the vehicle purchase. Yep. How would you go about assisting our folks with that situation? So I've got the #1 finance team in the country for Nissan Financial Services. They sit here at Manukau Nissan. So Rihanna and Sarah and their team, they pre-qualify. You've got our website, there is a link there too. So we go through the situation, you kind of tell us, well look, this is kind of what I'm looking to spend, whether it be weekly, fortnightly, whatever your situation might be, that's going to be more comfortable for you to handle. And then we take you right down the process. So again, just depending on requirements, generally no deposit needed. Over 36 months term to approved applicants at 1.9%, 2.9% over 48 months, and 3.9% over basically 5 years. And again, all trading's welcome, all the rest, and we've got a lot of movement when it comes to getting you the deal that we want. So in that sense, I mean, it's just it's not fixed. Come through, you tell us this is what we need, and we try basically put it through in the best of our abilities. And again, also we're the #1 in New Zealand for a reason. We've been around for a long time, and the point of difference is the customer chooses the deal that they want, not the other way around, because we're here for the customer. Very good, great to know. Now, Jason, today it's a Saturday. Let us know what hours you're open till today, and possibly tomorrow, if you're open tomorrow as well. Yeah, of course, we're open 7 days a week. So today, basically, That's even better from news. 9 o'clock to 5 o'clock. That's on sales and it's on the finance side. Tomorrow we will be here from 10 in the morning until 5 in the evening. So come through, we're here every day. So it's always open to the public. That's why we're here. A lot of people obviously work in the week, and that's why we open 7 days, because it's at your convenience. Again, we're here for the customer. So come through, we're ready and waiting. Very good, very good. So just before we wrap up there, like I said, I'm going to leave one of the best parts until the end, which is all part of the package and offer and the great deals that's in store for us if we come and connect up with you. Now, tell us how we can actually make contact with you today and every other day that we're going to be stopping by at your office. Basically, look, you can visit us on our website, which is obviously www.manukaunissan.co.nz. Easiest way to get through, just phone us, 09261 4000. Or just visit us on 17 Cavendish Drive, Manukau. If you really want the personal touch to it, I'll even give you my mobile number, which is 021 401 698. Anything you need, any questions, anything it may be, give me a call. I'm always available. Very good. Okay, so like I said, we did have a very special prize there that I know that you have come prepared with to give to our audience, especially our Auckland-based audience. Let's hear it from you, Jason. All right, so basically I'm going to give out two fuel vouchers to fill up your vehicle, so basically $100 per voucher. And it's going to go to the person or the two people that get closest to the score for the finals for Samoa tonight. Oh, sorry, that's tomorrow, if I'm not mistaken. Obviously, your listeners call in how they run it. You let me know who wins. Come through to my dealership. I'll give you $100 of fuel. That's on us. Very nice, very nice. So
Monday, we will pretty much take a judgment call on who's given us the closest prediction of the score, yeah, and then we will announce the winners or the prize recipients on Monday, and also hopefully that will give us a chance to catch up with you at the dealership on Monday, Jason. Fantastic. Yeah, come through, and yeah, good luck to all the participants out there. But more importantly, good luck to the nation. Yeah. And what about yourself, Jay? What's your prediction? Let's hear it from you. Look, on my side, I'm not going to give a number out because I don't want to win my own fuel voucher. But I'm all the way, and you know that. Let's go. Let's rock and roll. We're going to get this done, and you know it. Very nice. Very nice. Jason, thanks again for joining us this morning. We will certainly be in touch again. All the best. Thank you very much. Have a great weekend. Yes, and likewise to you and the team. Thank you, man. Stay blessed. And likewise. Whātai, Jason. Te whāsai fua. Cheers. Bye-bye. Bye. Let's move those feet. Elena. Awana e misia le whaapitoa le nā a le nise en manu kau beawhai le nā e te mafuta mai i te tonu o le ai o Aukilani nei. Ia po o lau whanua o Aukilani nei. Vea no whai atu le taimi wa whano ia a watu lava maa lui puenga. I know it's a very cold Saturday morning anyway. Ia a watu maa lui puenga na ia tātou woma pa anga le mafuta mai I whafo atu o Aukilani. Ia talwai ono le whapitoa e mō I mātou lea o loo mafuta mai Aukilani nei. Ia mai se pe a whai le nai mafuta mai lunga le tātou Facebook Live. Ma e comment ane lunga le tātou Facebook Live. Whea o iai se e wan wato e asia. Fia o lai. Kalo whaia siniva. Yeah, I'm so sorry, my uso. Yeah, e uia nā ua okay, luan o le makua maangai o lau skoanga o predict mai. Yeah, so ia a malo le ka peki. Le ka skoa. Yeah. Mo wanra ia le peku di foi KP man vai ngai o e claim mai la price asiniva. Ia ai le ngata na fa talo fa to le nei tai mel tai au pa fa na fa to a e maua mai le tato pol kalame le nei tai au a polo fesanga inga male ainga fa aftai le mafta mai ia mai se foi fa aftai tele le mafta mai ia ilato o malava ma lol sai fu manuia to le fo sta se sul tato wala leo. Ia mai se foi ia si uso ia ana tele pasi fesalai a fo vai male ainga ma lo le soi fo manuia ana tele va ai le petrol voucher le ia ai mana tua te tau lava o na whataua ia au nanga anai company popisinisi lea ua whaipaanga ma le tātou wala leo nei ia a wā lava le awina atu o tātou polkalame yasu te tasi pia nei ele polkalame o le nei tai au. Ia. Tā lofa ma losai fua manuia tapu no o tasi anga vale. Whaaftai tele le mawhita mai le nei tai au. Ia e mai se ai fo I la ona o wha tā lofa. Ma momoli atu le wha ma lo I le sunga ia minute loto no o lini tunga lua. Tā lofa ma losai fua manuia lini. Ia ai mai se ai fo I. Ona o wha tā lofa atu ia I lātou o malava. Le nasa mafuta mai po o loo mafuta mai ai le o maua o lātou suafa. Awana I ngalo o le nā ua whailau a fo I le ingoa. Lau prediction fo I leo le tātou score o le taalonga a tai au. Lea na ova ai ato lea na au mai le score le leo o whatsa. O ka le ke leo le score a whatsa le au mai. Ia le leila wau kako uma ngari whatsa. Ia ai le ngata le nā na ova ai atu a ua misi atu a le
lau tilo atu I le. But anyway, I will look it up later on. Yeah, le skoal nana tu ina mai e le sunga ya se mele ngafa sa wusa twaungu. Whaatitele lava le mafuta my brother. Yeah, I might say for ila. E yei for lisi skoal ina over aya tuai, but ua matua misi. So yeah. Tatono yes taimi o toe alwatu e toe au mai. Awa o skoa na lea la ata ato whaatino inai. Ia le tato price lea pe a mai ali ta alonga I le aso atai au. Po le tai au atai au le tato au. Ia pe au o lea I le aso ngafua. Ona toe fsota ia tu lea I le sunga ya Jason. Ia awa lava le ilo ina mai o le tat o le wa manu malo po o e fo e wa manu malo wa manatua e lua ia petrol vouchers ta I se lauta la malo so fo manuia Maria e valu oto e le ngata fo ile na fata lo fatu ile nei taimi le tai au ile sunga le faltua ia Madeline Nansen Fong ia male ainga le nalo mafuta mai I papa tuetue awana ngalo wa lea na amata o na whaamatongi atu le tae o nei I lunga le tātou screen nana avatu ai ia le nisi wha utulanga ma whaapitoa le au aunanga a le Sky View Villas o le whatua ia Madeline I must say wha ulona alii o I la oa leia o lo o la whaatautaina le au aunanga le na le Sky View Villas I le a ayo tia papata I apia I Samoa le na e mawhai o na e maua se whaamama a venga mai I lato pe a whai na o nai te asiasi atu I Samoa po e fo e te asiasi I Samoa ia e mga o nia whai ala kai lele e ke get away and home away from home mai o I Kuwait ai e sau ia pia whai sinau ko mala I titi ia ma e hang around ma vaenga leia ina ia mawhai e o na maua sina taimi te time outside e wa iei se taimi a tātou te malanga I Samoa o atu I tua I ainga I tua ia po o ainga fo I o tau ainga o tātou la ua whaakali mai e le ngaka o le whaakaunga o le suka o le whaakaunga o le kangala isa le whaakaunga o isi mea uma ia ai maa na ia lava ia le whaimo tatoa e koma mai I vaenga la lea le au nanga tonu lava lea I te tau ona e awhia wa o lea wa amata tāpena pēna atu ia lātou whaapitoa ma tu ina atu I lunga o tātou polkalame a walo sila fia atili. Whaatai Maria e valu oto Germany luas from al valu manu luas from al fa fi online ia le Leila Maria also comment whaamolmole ia le nofoanga po o le ai mai tono au kilani le naolo e mafuta mai ai ia mo le sila fia lau tele e le tātou vaenga leo le a seina le tātou whapitua le ai le asonga fua ma lo sai fo manuia whaaftaitele mafuta mai tau sa loana kome ngainga whaaftaitele lava le mafuta mai le nei taimi le tai au fo iona tana tonu 5 Samoa ai se fuluiva siamani yeah I like that I hope you are tuning in. Mai tono au kilani ali fo. Ia ai mai se fo ila o le tūlanga bei ona o se meli manu sa mo e tonu valu. Ai o se amani e luas from afa. Ia le leila a ko sanga fai fa se mako a o se amani ia le leila ali. Ui lea la tātou o atu, au mai leisi a tātou whātunga lea, wawai tuai fo le tātou polkalame I le nei taimi le tai au, ma momboli a tuai fo I le whaamalo, whaalau tele a tuai le whaatalofa le tātou wala leo, I le nei taimi le tai au, mo le tātou au mafuta, ia ona tuai whaawawa tuai lea o le tātou polkalame. Ina ua lua se fono tasi minute, o te ai le tūlai se fulu. I le tai au le nei o le ase to anai le aso se formal fa o Julai lua afe se formal val. Lea wa se e mai tonu le sunga Richard Parker I a sasi nei o ana whātunga. Whai ma I au fika I le nei tai au le ase to anai.
Watu
Come on, let's work. Come on, let's work. Okay, ladies, now let's get information. Le feang ngay nga le trong sala wa se in bo ila na pe asila fa a pepe mayumata DJ hey afa ta fire wanga baby be aula langa etenga oi ofa tu otama Big Boys Crew Savini imamala oa moenga tama Botalo soe via Havana Tomaya le au afa malama iananga emomoli ai lota ngalala Oi oi awela tapele pele Ole alofa moniele ole ole Talale asosi bale loto bale Ota ota na teta fe Tumaya se au manga ela e ibanga ngana tata soai ile atubasa Se tau tai mata pala lana ba ele fausala atumua e faya ile aleana Le fea ngai ngale tau sala wani anga fa alala esa sala fa apua o le fasa Le ki o malama sawa ile fata utala esu ena tonu wailo ufimata Oi oi awela tapele pele Ole alofa moniele ole ole Kalao
5 minuti ana taina leo le tula se folo ma le tasi. Ile nei taimi o le tai ao, le nei o le ase to na ile aso, se folo ma le fa o July, lua afe se folo ma le vali e mato. I au tia ropo, au kilani nei, I te tonu o le ai mata mo fia le nei o Otara. Lea o lo mato fa se lawa tuai. Ia, e te sai o Port Kalame, fai pia, I aso te tasi, ala wala leo nei. Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave. Ia, le nasa o tau mai mua mai, inisi o whawhia fianga su I whewhiloi. To wā atuai, ia tātou Port Kalame le nei tai au, a pei o na iai nisi o whawhia fianga, le nasa sa o tau mai mua mai iai. Ia, o le sifonga malie, o le whalitua ia vini, lali peteru mai se foi, o le sunga le whawhia ngainga, ia lali peteru ma le awhai pese, ua lawi lua ma mata ina le awhi pese a le puni a lava stas le nā o whātunga o lo I te tonu o le lātou CD bei o na le se I mamawa tunei o na whaalawi loa a tili. Ia, ai te momoli a toi fo I le whaamalo, whaafte te le lava, ia I lātou uma, le nā o lo o mafuta mai mamaua le tautua le nei a le tātou ala leo, masa mafuta mai lava, mai I le amatanga o le tātou Port Kalame I le nei tai au. Ia ai talwai, lea ua amata o na tau walunga foi, ia ma ua amata foi o na whaasili foi o le tātou whatautainga le nei tai au. Ia a lea whata o ai atu o lo mafuta mai nei vaenga ia se I o tātou whataalofa ma whaamalo atu ai I le nei tai ma le tai au ma lo lava le sifo manuia I le ngata o si vaenga le e fio lai tua wame fu into e pasi atu ia swafo nei vaenga ia na o whato a tau watu ia I taimile whato a o tau watu nei lava iai sunga ia tai po le mangafa ma lo le sifo manuia tai ia mai se ai foi whatalofa atu I le nei taimi o le aso po le tai au foi le ngata o nei vaenga ia Maria e valu oto ia, ai mai se ai foi whaalele Yeremia. Ono lua sa mo I se fulma le lua a siamani. Mana ia. Ia, e whapea foi ona o whatalofa atuai. Toi whatalofa atu le sunga ia fau I o nā tana. Ia, ma lo fau. Fau mo lo silafia. O le foi nei. O lo wala la fanga ma le no fanga nai te la lai. Lea na whai atu e comment mai. Ia o lau no miro. Pe a whai o le nā o lo o iai nisi fo I leia o le nā o lo o e fia refer atu I nai vaenga e lea po le au nanga a le manukau nisen I nai manukau. Ia fiso o tai iai le sunga. Ia Jason Dutoit lea se I umon o to e watu le au mailana numerem phone of sota ia Jason. Ia a whaifa le nā lo fia maua sau sa mai le au nanga a le manukau ni sen te le awanoa e ala le lātou whaapitua ba o mana ia le interest bei ona mai tau atu iai e tu sai lo sota inga ma le whaatala noanga le nei tai au ma le sunga ia Jason mai le au nanga a le manukau ni sen. Ia le ngata I nā momoli atu la whaaftai tele ma le whaatalofa, whaamalo foi, ia I lātou le nā, sa mafuta mai pe lunga o le tātou YouTube channel, ia ai mai seo I lātou le nā sa mafuta mai I lunga o le tātou live stream link masani, ia whape nā foi. Ma le tātou Simple Radio app, whaaftai le lava, mo le whaawau ona o tautalia le tautua, a le au nanga nei Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave. I le aso ma le aso. Whaatalofa atuai se uso ia lua I pō tā lia ma le ainga ma lo lava le soifo manuia ia te oiflitua lua I pō. Ia, he mai se foi ona o whaatalofa atu. Nai vaenga ia lena misi atu la whaatalofa na leila sunga ia fia pito le malu ma le ainga. Ia ai mai se foi ona o whaatalofa atu. I nai vaenga leia e iai I Fraser Taulealo, tala lei asa afualo,
Ia ma i latou uma lava pisi sami sei lala whapua atali. Ia e mai se fo i latou na sa mafuta mai po lo mafuta mai fo ia lo maua swafa. Ma lo lava le sei fo manuia ma lo fo la manuia ia te outou uma. A le sunga ia lo lani pito le nasa o vaayato mafuta mai le taimi ana leila. Ia mo le sila fia si o tātou atunu ai mai se pe a whai o le nā. E te whai malolo mai i nei i Aukilani. A fiafia nā nei leo te vaai atu le nā o lo o whai e le launching o le CD and Samoan movie launching a le sunga ia lola ni pito volume 3 fio life o ia ai le esi ia le nā o le whaatino ina whaamoemoe lea i le tātou Paradiso Night Club and Bar i nei i le tātou tuatusi Tasi lua walu Beards Road i Otara. Pe a whai le nā o lo o fia sa ili ma fia maua se no whaanga. Whai ale whai ati isina goma tasi masina mapula i titi mai se au mga luenga o le nei VAIASO. Ia i nā la i le awaunanga le nā a le sunga i a minute lo tanuu ma le awaunanga a le Paradiso Bar and Night Club. I nei i le taulanga whaatau i Otara. Tasi lua walu Beards Road i Otara. Nā nei se folu tā lale ulu whale. Ia a le mai tau atu e tu sai lātou posta o loo tu inane. E se folu tā lale ulu whale. Ia e se folu ma le 5 tā la. E whaatau wai le CD. Whaatau wai le DVD e tu sai o le lātou whaamoemoe. Na ia fo ialo o si o tātou tinu. Leo le a whaatino ina i le afi ana nei. Awana ngalo tasi sina fo fuanga pe afai na lo fia sa ili ia se no fuanga fo ile mapu makoma ne ia ile afia na ne mai ngaluenga o le nei VAIASO. Ia mai se ila pe ona ta so fatala noa le taimi wa mavai awana ngalo lua ia petrol vouchers taxi lauta lai mafai na e anga va ia i te manu malo ai. E ala i le whapitoa ma le whisota inga le nei a le tata wala leo ma le mano kau Nissan. Pe a whai e te mate ina mai a e sao lau mate pe tai tau so fo i lava iai i lau mate i le skoa o le taalonga a le manu Samoa ma le awa siamani i le tai au. Se i ina le tātou price o le tātou whapitoa lea i le awa uli o le asonga fua. Lea o le a tātou mafuta, le au atu ai le tātou porkalame i o i le mano kau Nissan. Ia whai mai se tātou live ina ia awa lava le se ina o le tātou o tātou petrol vouchers i e lua po tātou whailonga i e lua. Le ngā tele nā a whai o le nā e te sila fia se isi e alalai Aukilani a nei te mafuta mai whawhatu Aukilani. A o lo e fia whaasoa i ai le tūlanga le pe ona i le whapitoa a le manu kau Nissan. Ia whaasoa atu i ai share atu i le tātou live, like, ma share atu i le tātou live le nei. E mai se le Facebook live ona e le o tā, e le o whangaina le tātou YouTube live i le tātou whapitoa lea Lona winga, so o seisi lava e comment ane ma lātou i loa e whaamutaina ia tātou skoa ia pe a maaea ia le tātou e whaamutaina le tātou skoa lea i le afiafi ana nei. Tāle se fulu ma le lua i le afiafi ana nei. Taimini usila. Po le tāle se fulu ma le lua i le vae luanga o le po ana nei. Taimini usila le nā. Whaamuta i le tātou skoa lea. Lona winga e le toe mawhaina e toe anga waa e te alu le tātou draw. Pe a whai e te whātou a e comment ane tae au. Pe a umara ta alonga. Pe te comment ane fo i tae au. A gaimio lai whai ka alonga. Ia malo wha alo lava. E whaamuta lia le tātou whapitoa po a tātou matamatenga lea. I le afiafia nā nei. Vai luanga o le poa nā nei. Taimini usila. Taina o le se fulu ma le lua. Ia i mātou i Aotearoa nei. Ia ai Samoa ai la tunu pele. Momoli atu le whaaftai te le lava mai le taele o lo nei nganga.
le ngata wo mapaanga masani le tata wala leo le nasa mafuta mai au ila to foi le nafato a maua mai le tata Port Kalame ma mafuta mai ai la to o malava le nasa share ina le tata Port Kalame le nita au e me se fo ise uso ya fiao te pua mele aingal na lo mafuta mai ina sini i Australia fa after tele lava fiao ia awana ingalo share atu le tata live na inisio lo ainga lo mafuta mai au kilani ina ia mafai na comment ani ai tapu nia tata mate matenga na ile afiafia na nei pe ona o failo atu ai te momoli atu fa after tele lava le tata o mafuta le nei tai au talo sia sa whaamaliaina lo fina ngalo e tu sai o le tātou Port Kalame ia mai se fo le tātou fisota inga o le nei aso whaatasi ai ma le tātou whaapitoa pe o na awina atu ai ala lea i le fisota inga ma whainga pa anga whaapisinisi a le tātou ala lea nei ma le manu kauni sen ia se pati fo e wa le tau tamali i lau sila sila po lau whaafonga le nei tai au malu awa i whale o tau fina ngalo ia ai o le nasa tātou Port Kalame po o se tau mawhainga foi ia awa lava le longo pui ali ina o si tātou atunuu i tūlanga pei ona iai mea sa tupu mea o lo tupu i le tātou lo tai whale ma lau whanua o Aotearoa nei ia e mai se foi o le tātou tofi Samoa pei ona tātou tau mawhai ato le fisota inga ma le whalitua ia maina vai ia lea o le whaatou wha ma tawalunga atu le tātou Port Kalame i le whātunga le nei mai le puni a la waa mo moli atoia lo whaanga o le tātou Port Kalame nei mai lo ni tangata hena lupe matasila wa anai ma le Port Kalame o le nei tai au mo o tau o malava o lo mafuta mai ia le pese le nei a le puni a la waa wha vai atuai manu e tiele le weekend manu e tiele le tāpina atu mo le aso sapati a tai au ia manu te le ina lo whaasaunga Samoa to fafa soifuaina. God bless. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi? Come and rev it up like a Harley? Why is the best group always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. DJ, Tusa i alla, ilo
Whaftaitele lava i o tātou tunu, mo le taliaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa Real tala ave, ia so taitasi. Manuia tele o whaiwalu filima, ai maiso lau tapo inga Samoa. Whaftaitele lava i o tātou tunu, mo le taliaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa Real tala ave, ia so taitasi. Manuia tele o whaiwalu filima, ai maiso lau tapo inga Samoa. Whoa!